Drugi svjetski rat je ostao upamćen kao jedan od najtragičnijih manifestacija ljudske netrpeljivosti i animoziteta, kako po velikom razaranju, tako i po masovnim stradanjima, koja su neretko prerastala u zločin i genocid. Vremenska distanca je dokazala da je odgovornost za izbijanje i tog rata i zločini koji su vršeni u njemu bila u domenu pojedinačne, a ne kolektivne. U takvim okolnostima antifašistička borba srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu i poduhvati koji su tokom njega ostvareni su dodatno bili opterećeni podelama, građanskim ratom i stradanjem nedužnog civilnog stanovništva. Ipak to nije zasenilo slobodarski duh našeg naroda i sećanje na sve postradale borce i civilno stanovništvo u okršajima i odmazdama tokom Drugog svjetskog rata. Demokratska Srbija na početku novog veka teži uspostavljanju građanskog društva zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda i vladavina zakona.